Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila salamu alaikum aw ni ce. Salamu alaikum baden silamɛw salamu alaikum. Aw ni ce. Ajima kalandenw bɛ aw bisimila. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله ami Allah subhanahu wa ta'ala tanu amanga shira ko kroya ta fo adama de manga teda dugula foy kele nyabu yan kanu kama fana kara alay o de la ilaha illa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yaci kana adama de ulla dunya ala bato chugola ala kanu chugola ke walila ani makana mohon ganyana ma benu ayo ke karse akebezela ala ya wele de do mon na kunye doy ani dunu blala zumo be kunu tre alhamdulillah o muhammadu sengende namo yanyana dogalte namo matlola bugolte no mo daga o falu yo layni ala yakishi o ma amanya Allah subhanahu wa ta'ala fe neman baraka ako jidi muhammadu ye nga koro gregrani mi mola o ya ala ka here kan na o ye muhammadu kamo o gonte baraka noro ani ala ka turu ngoro ala ra ko o konya muhammad de anyo aya de kala e waya kala ne ko fe katla ka ko on de mena jaw ay ne man baraka ay o nyini kadi muhammad mo o e ma ko kangale ni ka la jenna be ko do ko ta baraka nyini muhammad fe kuma mo nga yo de ne ye salatu she kelenga le ka ala bi tambara di mo o e ka tandro me e ta do adabele de ko muhammad te sallallahu alaihi wasallam kuma ya rabbi salatu o kala la kraga onne ngo ala ko dinno bele jelemo aka sahaba min nul kara sena bolo ye ni je bora ko lo ka seni bolo ba tasro de kuma salatu bi kay a chema ni ana musulman afarafu ana farajew ni sahaba boray ma minu ni olu fana ye usira sahaba usana fokana seni na ka bi mo fokata kiyama do mo salatu fana bi ko lu ye koy kada ka la ilaha illallah muhammadun rasulullah de fora ma shi tokate muhammad sira fa be fe wa aide opma anga jamano na yanno ani jamano wero ma minu ge ma ka muhammad kewale anaka dakuryon ko adama dum ne gola ala botu ben ala kan tugula wayi muhammad sayna bulu ka baraka de salatu bi no kera muhammad ye je ko ala ko male sayni bulu ka baraka opma na abani ro soro la de jimona ko lo ka sayni bulu ba tasoro sahaba ka salatu soro rofle anga chorba ko shi tigu minu gra dine bi de wala dabaw anga jamana nunga o ka salatu soro rofle o yala ka turungora yumo nene kunde na nyiru doke anda watina ka ke fo ada kera ala ko ay makanyi mandi dugo ne ala bolo koy minu minana anok an gofe wo binana fana kada ga hitna to ya a jaranyo anata amajanyo anata o kama do dabe ko ala kana cheja ngala ga ngishamo tifo mashife dese kate ko ala ga ngishamo de yanyuma ngawtala de bananya ke anga watina kanye kado salatu fana chama bina kanyi ngaire ga singa dabo yere ka sawo hingaluni okuma chorobaw ani che ambaw ka kelew ne sumana bi de aka jirturlo on vlo o modi kabi ni mamingo kana fo ay ngalobi da kono de ahmadu amana ni islam ya ahmadu ke ekodu imana na ide ina nasra be do nana na yu ni ko fien do bala ina no bo na kunde ku okuma na ba kanga fodre fiya bala wote na ira kunde ku o ma mi chorba nu vo nu ko jiru nu ko nasju nu ko mutangu faru ka ko de fo ko ina kunde no bora alhamdulillah bi
amiru sahib ay dakura mo sisan khalifaya ahmadiya kono kelenya o sabatili amba ko ke jien kono cigomi ni khalifaya te sabati cigo te kelenya la jien kono to wadi jien yere kono mate silama yere ko limo ni khalifaya te sabati yere cigo te dani beni kelenya la jien kono mate silama ya kono alhamdulillah wonene aw be o khalifaya ngono koy hannan dado femino onga surat nuru aya biduruna allah subhanahu wa ta'ala ayat dakurai ayat me kadladilike kajiralike mu'minu kun folawla kajira aw mu'mina kofe walladilika min sahaba folo moni limina ba kun folo mo wa abbe ka tasira ikelni ala ko yiti wadi wa'ada allah allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون يا الاكو ني علي ليدو تا ولا ليدو كندره جنوني او منو غالي بنا محمد لا ان ليدو دوما ما يدره محمد تناتو ابنا تادره جو فبه دافه farkulay shulit lega yele may lama ati totola atnato atchela shiye koy tana masaka latiya kono ongani ya bwa chela sa chedo nyeju hami jorow olu kofe aki kado ka fo nyele du dama koy nona blaya nday ndaga du langoloto nadama bo awla limaniya no ye dalap may ke wala mi no bi dawka ni nyebe o la chama khalifaya ki kado akra to aba sabati ya chama de nene nyebe ke wala la mi limani ya dakuriya sabati wa ada allah allazina amanu wa amilu o flade be solihati limani na wace ke wala majira ko chedo limani ya be ko nyebe o flala no ba chela o kuma na kado ka fo khalifaya ayo tiseka ke au chemo kadaka ne da sabati bae ahmadiya kabniya niso jabba blado churuna an ngolola hanno ya soro ando kungolo ko me babla ngorote kadaka chejam be minuni abolu kungolola ngan jesru manu me oluta sumana to ma bana ba ko babla ma me kungolola chogodi kadaka jembe kono momar ka islamaya ajekulu gacha e khalifa ya sabatina minun chema ni beba fo ayra jugu ko chena de na ngoni manji ja ku khalfa e mugulu hatili abi fo fe nga ande sula de o la rabu ni nyom wala fo sama jekulu ru jora kan nyem wala kan nyom wala e bokuy na ngoni nga sula fo ka khalfa e mugulu na mo bugulu ande sula o kabini e amal maw ala ka laydu duma mi na ya tani na be qur'an ko no ulu tsika joshi on tsika joshi ble hukumana dalum maji ka fo ahmadiyo awdu o e khalfa ya mi no banjama ka cha sanga mebi tota foite halbe ku janedo wina fo baw gwemba tula ala danimo ahmadiya ahmadiya de karatori anni be ko la ilaha illallah rasulullah be bi tahijila be bi salam barbe nga ala ilay du min daka fo ma minu ni minu la ilaha illallah mono ele man yadda kurai uka kewale mino kanga dawka nene ala nyama la ka fo da kurai ikado ka fo afla na nyame kurai fenda ma ka miye kewale akone be khalifa sabato lucela amal maka ne ma afrika ke amode de ngai kado ka fo ala kan laydu mi ma jira ka fo au ka kewale amma ke chugo to ikado ka fo limina da kurai ma da kono o kewale bala ko ni ala nyakoro jere islam jamakulu be jamakulu kelembewu khalifa de bulu de woy ahmadiya kelembewu nimba bla ala yo turan ngulu la me ka fo ko titi hanna ya soro che jam ma jela de abolu ngulu la ando ko ngulu be bambla jigoro nga bambla indam ngulu kade kada ka kewale nyuma min nimba sangala nyebola no kanga ke o te awnaw o ngai ko mi che jam ma jela no lu be ka ke o kuma ando sutra me ala fenolu ka bamlay sigatola baray ñoyi o kama afara la yashqa jalisuhum o mawdu ali sigi mu garaba ka ba mana ko fana mawbe dilati
o ngane yɛrɛ bana kana sigi suma ina kun o kuma o yɛrɛ nɔ sa dɛ ala ma dɔn ma ko n'o kɛra kun wa ne ala ka dɛmɛ diinɛ sabatili la a bɛ n'o ye kɛnɛ kan la yumakkinanna lahum diinahum allazii irtadaa lahum diinɛ sabatili a ko ne ala yɛrɛ de bɛ n'o kɛ ka tɔgɔ duman d'a ma ten k'a sɔrɔ a tɛ se foyi la ye la yumakkinanna lahum n bɛna sabatili kɛ n bɛna banbali kɛ diinahum diinɛ min n'a bɛɛ b'a kɔnɔ ne bɛna o diinɛ in banba aw ye e ka layidu dumanba in filɛ ko n bɛna kɛ k'a tɔgɔ duman d'a ma k'a sɔrɔ ala ye baara kɛ b'a ye wa o ko in ye tiɲɛ ye koyi umaru bɛ se wajibi la umaru maadu konate nkalonfin jɛni dusukun bɛ umaru maadu bolo jɛni dusukun bɛ konate bolo dusukun bɛ ala kelen pewu de bolo ni dɔnna n'o na sa ko ne y'a kɛ tan i n'ala cɛ e b'a dusukun fana wa i b'a jɔlen yɔrɔ dɔn i b'a dalen yɔrɔ dɔn kele era mi ko ngana ngana ke ne ngum mi ko jene adimo fam yam mi la jene adimo nyam mi ko jene kenam mi la jene do iya ken farfono jene odimo o be ka ala tay op mana ala ko wani de ko la ko mba ke ka to duma dala amado ya keta amado ba keta ngalodo amado te foido to te mino ngai bulu do ala ka noro mambulu sa ho hanna bi na nyam ere bulu bayi ala bi feno blay dakono te bi benai era na tay miri ka fo ko yore ne te kwa ko vona ne ko no nga nya fo be na ala ko iya do ka fi tesa de amada missionnaire bebeta wona ta to ma fona diva mate fam fona ba nyire feni do en galodo ite fo umar mal mate ko na temo mate do era mo ere bebe ni sutra ne jigorote wala yumakkinana lahum dinahum allati tada lahum ko ne rede na ke ka to ma dala amade ya ke amade ala ko ma fay amma to duma e je fa be fe ka soro isita ka jabala ngane ala lay du minda khalifa ya madama o bambla churu ma kuna kaba o ba jira ka fo aka ke woli ka do ka fo mabbe ka bona ala nyekro folo de amade to duma dramo ala fe wala ta lay du ke ngane an yeru ya fusu fasa fo ka ta ke ala yere nyeka nga jo fe mi gandu ala nyemena bo wala la no tei ala ko mama fa ya yera fa ne dewde ne bena kawti lam yalid walam yulad masalu la rabu ta fudu wala ni ala ka piya ngom hon borula o ka khalfas ka ngaike ala ko ne lam yalid walam yulad ye ne dende muhammad ko ne adade ana o de kakai abora la boya ba ngana ma ka dadil kaunda ne ala taran ngere wa yakhzulukum law ay kuma da yansurukum min badi ala tara atal rabu ko sobli unu ka ko be o sikana nae alna ni sikaw jama jala pian no khalifa yayi on to do mbay ndale ko ana kataka kanga dai wala jubadilana min badi khawfi amna ko wana yenye fe tasro sangoro tasro wa adonga fo jugu wi wuli de o to wajibe hasidi be to juri kana ko fe kataka ando no ya futu jo on dawo na nya wala to na anyi rubi singa nga fili o kuma na nga wulu kamodre anga lu toyi wa adimi yɛrɛ u man diya koyi innahum la shirzimatun qaliluna ngona tabe innahum lana ghaizuna koyi wa inna la jaminu haziruna ki ga do man diya de koyi iku fofle tu ye nga inya bala nu kuma na kama ire bi singa fili o kuma dimi bi do lati wona man jogo do tando koyi nye farawna kamo kanye musa kamo kunga ko anya be koyi na de atnando koyi ko kanda kai umanja ngona tabe nu kuma na kama ka bi diskuta koyi ni ngoyi tinando koyi amalma o ni ngurana ne be ka baraka je wono bi kene ga jam kono asika to la fiyo wayna la jaminu hazuruna ko wayni be koyi nando koyi o mandewli o mi me no be kene ga ala yo fana laydu inda aya ngono wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kunne ala ko o rake wano ye ana jugo ya dire ana gondre nganye mi vo obey inni ma ka ya masrur masrur ke paisa ngom jarna modi ana blindre ana kira foto ko buli nga foku ge pay ne ala bete koyi nga jugo ndermo mato akata bataba ka biya ko do ka fu akoka ka fu akono ka makina fonde jugu ne so jale sa
misra ku ka yele ko ke kashi budo o ina alaka tasrai o kuma famu da ku ga sabati inni ma ka ya masru ndi ko bla fiu nga ka fati gwa anagwa dre kadaka aw bina nyefeta mi gabela samurata mi nene alabo damo ko nene alabo ke ko to ma dala o kuma jugu tato oni jugu mbato o kuma no bina yela sabe o bina bwani sabe to bina gwandu manate la hala be ni e bato ba mo ko sai kada ka hu bunu bulo do bela je fa mo tunato fanda tunato nga sangulo dugulo daba ma o ene de ayaka pay wala yubaddilana mi badi khafa amna ko no kera sa okmana ahmadu bi joro no ba fo ni ngoyi ana sega pbewa ikado fanga manu na koy manu ngacha koy utinyi na koy ana ke tugodi ala ko ko nyaado ni mina gaw o kwa fo ahmadu ke afo ahmadu muzoni afo joro ba fo kabaleni ko ni masaka la biye koy ko to akata beti fasay yaide ko tala de fo ga ble kadati ke ngane mi yo ladu tay ki kado ka fo unno so jale ko a tikati amade otuna bonna fio e kado ka fo ko misinga na u hakila ku mo gonye me wati misinga akaru dalati o ina ala kala takbir takbir is ansar la dimali zindabad is ansar la dimali zindabad takbir Allahu akbar majlis ansar la dimali kasro mi rabena wa ansaru tayre ansaru rusi gi malu tado ko garay ci khadmu alhamdulillah masha Allah Allahu akbar ko ansaru rube ya masha au be ko no ama puma puma sare masha Allah alhamdulillah okma dakuri yakelena anna mata fa warafe jama islami ahmadiyya abullah halade kono mali kono bi nga kana joro dugulo tisiga ahmadiyya wati bala sabulo tisi sabulo dugulo dabama ko de bobulo e ba ala ko he korana kono ko masam ye sabulo dugulo da nayinja ko moru boy ka dora da boy ngo setigi ni bolo bala ko la banaw nay ala ja ko sabulo dugulo ko boy ka sabulo dugulo wara da o se de ben alay o kuma dugulo ko mo ko fanga nu ko do wala ma sabulo ko ay sumu sabulo davere davo ba ko na be ala ka dave o kama seli konna na ala kirasina ko nyefa nyete inni wajhatu wajhi lil fatar samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikeen ko sangulo dukulo ko o mi yo da ko ne ka ko no de je sangulo e ko ta dukulo e ko te ay dukulo ka fe nete ni sangulo i ko te e dara ni dara di mi nya aw dade kaneda ko ndabe no tije o ko ahmeda jugube mi ita dukulo e de sangulo lawa on da wani ko tigi ra jaw ay bo nyanga teme wala yubadilu min ba'd khafi amna ya budunani ono kara ko ka kana to bato ka ata tiga mobile de awu tugudi awu zen nuna nena ala ka demete awu nun jabi tugudi ko ko fanga bula ko ne ayi na yenga deme yekun ko maka kana to daga to ala de ya budunani ala batulu wala hala fefembe ko kana to daga to ala bile de jengre na ja aw jango aw answaru jango aw dutigiu femi yera dabale do ka atanya fe sawu ni ko do make ko do bidoma ama bire be ka daw ko atwari bulu ko da yoro tu bulu blia majlis ansarullah zindabad Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar khudamu wa dimina koy femi nye ko be ala reta yo jeni mi se ka nuju jeni mi se ka ta numblan na de ka sira di amo kata kwa yete mo yo de kane ngalibu maye folo halibu maye u yesira bade bo ahmadiya ni we sira bade bo ahmadiya mali ahmadiya ngani sira bo mali ahmadiya bora afriki ni ala rete jeni mi se ka numblan na et puis pour yere choro ara jona sel television national ka singa ta a yere chef famo fona bolo ku sigite katla ko digida fama kleunga wala ko ngi ko la ko mi setan de shuka bla ko yoru ko ce yere tawuzum azza setan de bubula mbar suwela o ni mi sabba fleni ko sege ci ko tu bolo ble hanu ko sege sound du toy kada ga sirat da ko sege ci ko tey wanu ko sege randu toy am ta sade
fona kara ama delisa amo de no fe jamaatu ka cetiya ka dakene ka ala yere o sira de boanye ni nanyanda de be o kuma na ansara sadi ala ya tanto fiu sallallahu alaihi wasallam ka kuma dadi mai katla ki dade wajahidu fi jihadan kabira ala odefo aka na marfata aka na muruta aka nunani nga unana femi nale sana fumo qur'an re dalu ko ke ku deshi foku maya fu yoru ka do jongala mbo yoru ka do jongala sekeru la ala ye o sira de malumoni wana la te ko tala fiu o kama khalifa be ni dame malika chodo la yere ba mune do de hal khalifatu matil khamis ayyadahu allah ta'ala bidir al-aziz umar ma tam mali kurkara kuro ka fanga be bayan ngana e kan dakura de kayfa chugo jimena o bi ke chugo di aflabeni mali karakari yan ngana ni khalifatul matil khamis ka pmay kando burgina 2004 mali karakari yan ngana amba ke chugo di oh don ba bi segi mali rek ko wana ne fla angargari khalifa ka pmaga sabati o de ni yesaw aketo shikun damulo anda nyedo anyeru tada amba keto mi akada nyanga ta nyefe nga ala amba keto di amula ala ko khalifatul masjid khamis mana awagla kuma fude forawa ata yere bulu o ma yanti ko anila hawa bo de nona don ba ay wulde aka yere dumo ay di yo wala de kani wa alitiki sende ka do ala ni cena ko in jena jugo mi ma kelen de ka soro ko mi njo mati ya ko folo de aw ma don ngadi What is Ansarullah? zindabad hey aw ansaru amma koy folo ko de dabarani ni cekele zor la ansarula min deseka na nyuma ya dalu aya duru ko ni voix atamato e katika firor la ikab mobli kono ato de kat table yor la kuma e ansar me yeje ni borami ete malla de ete malla ansar doywa mi gara to kalama wa ngu yere dide ulu ya jere de awn nye nyam ko do ya ala kraka dugo nan de doy o ka soro ka fo kuma na dalu de ba amul mi majira ka fo awn halala wi ni ala ye nyam ko de ngalo de la kuma e ka halala ya o de bi bulo ibo toy chugo me ka tewli yor la ka tama yor la ka baraka yor la dalu duru ko ni yaro missionnaire aw ko tew ka fo ka bo gafe ko no tala de missionnaire beka aya fo me a beka nga durshide fo yoro kele dala ble de fa befe ala fle ko atwadi ko sira de mali ahmad amoni hanni do rebi Allah dige ya na magwa abi suma de na ma nyama bi nyana bawa wo de fo ka bla genye fe kira wora be ala kara ko sallallahu alaihi wasallam o engalo de o ahmad de ko de o de ke nyam ko de ala kara ko no to ya halala lu te nyam ko de o lu te nyam ko lu te to ya halala lu nyam ko de o pumana an bangi jade ka jira jenne nyam ko de ala kara ko no aina de qur'an de nyam ko de jira aya kele aina nai mi ma jira ka fo kira ti cible ni ala ko ndaci wallahi kele du bulu o sabano duru fo ka tabla tanaw bi mimlo o kuma na ebo to missionnaire bulu cugodi missionnaire ko tan na ble de missionnaire ko tan na de goba ka lebu min dala je ko kan nogo mi dala je ko fo nga jira je mawla kella olu de may ngangu ñu sutra de olu de lebu tu ngangu ñu sutra way ma hadin na amani go maldo yi atwade he jala kan de alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alba aw nyata yere ngabina ye abina ka fo alay mi ngani e on zigi men nanga marfo wiyo nanga misri wiyo anda do amina ke chugo miyo no lu yere na ko ko ke setando misri tando bismillah abum gable abison an ala cha abison wa subhanallah wala yubadilu min ba'di khawfi amna o kuma o buduna ne ya buduna ne mi vorani o do de flene de ala botoli nasa o kuma na we beka wulni dalu e ikat misigaka ika fieri ke yoro ika barake yoro ibe mobili kono ibe table yoro la missionnaire ko tala de fo beka u deshde ne fo malira wa ka sa ja mo ko zigi man galo ka kuyi cena mi utai cena ala kra ni ala je abu tala fono ko labandu amdo ko alle fa samande cena hanna ya danye koro jeni nga boy atu akay boy be jumena ha don wala cena ngo ko bana de aya de shi ku de fuka mna fo nga jumen voy musa ka famdi ha imam madi ka dakune do ko mina dulu jumen vode mita sigula kamune fo musa mi mene imam madi ko no ka tura ko ka saka famu nebo yoro de dado mbali ala do tale femi nge anyeni nye wallahi jamana to be kan ngini Ghulam Ahmad ki yeah Ghulam Ahmad ki yeah Muhammad Mustafa
sallallahu alaihi wasallam ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a ko mana akana to ne batuli daga to Allah de Ahmad yow ala batuli su yow ka ciao Nuruddin radiyallahu anhu no Imam Mahdi ka khalifa fulay do la na Imam Mahdi ma ko nyebala de ne ba fe ika wurdi ami min goja alay o jende ko jala ni Imam Mahdi wa ko akoy nyebala de wati be na jado fem min ma ko ja alay bide nabila Isa saya o gafe do sebe outlo bala wa o kuma naw ni je kemme silama je ko galo da alakra ko alakra kelal la baye ka sur abu yatala ka silama no ni no baye o fole Imam Mahdi yere a kunogo inga botugo mi ana seme hake mina guriyala Imam Mahdi ko alayhi salam إذا قيل إنك مرسل خلت إنني دعيت إلى أمر على الخلق يعصر إذا قيل إنك مرسل خلت إنني دعيت إلى أمر على الخلق يعصر هي أقوالا تيدي ye moti soni mo ko ala ye don dangudre ye gula ma woni rekay ni tide modu sonu mo umma dalin na da ala doni dala ko minga guri dire do iti la amrin ala khalqi yasuru ni man mo yo koy ni mo ro ga nyini sa o ben no ko bami ngani ko buno de yuru ko da ulama ahmadu ko da ahmadiya ko ahmadiya tade ngaloje ko fo television arajola ahmadiya ko chudi sade aw ko chudi ana alaci ku kan no se ko yama aw bi de so la chudi aw ko aw ne may ama jira la jende kan olu de tade chen o ko mo blali keneka maloya to la ble sameto la ngala na to la makala to la de beki jaka aya iduru kone akana to akade so mo fiu telefonu babulu aya agistrala kama shikara teme duru ka mishiru kontesa ndi kuma folu ye abedru shimo lu so taraw kala ndege o kuma atani ko imbe ka bedru shi min hadisa o tegeleni qur'ane re aya ngo kelendu bulo de kelendu bulo ngalo mena aye samba kelenge chemre singa kangare sisa ode dale fle kanaka edon ba bi reseki ka sura ka chawi kundigi ba bula miziki megigi ba ngaku wul abadashi uyado ngalodo qur'ana kare la ilaha illa muhammadur rasulullah alaf la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi abano fa in tanatunu fi shay'in farudduhu ila allah war rasul ukana ya wa tusefiu ukuma akana desede nafo o jirali ko ni maula naw desero la sawma yabuduna mabode ame wati min nabi yabuduna ni titama ngade ngodo bo fay tahajuru bi kanve kakoro contribution bi sara la wara be kake am tajel son tay maula ligina tabe ke am saru ngay kado ka fo nogo bayre mesela mala je fa bele jelibe ni mam hadi ajira iza khila innaka mursal iza qila innaka mursal khiltu innani du'itu ila amrin ala khal dige maga ka fo masayyidu ni ndangu pati mo do solo mode mo ru nana u so yoro la sa akana farfa de ambal mo mali ahmad yow akana farfa ansaru wa awde be amuso na de juka ken ngade muso ko tala ble de atwadi khadmu ko tala missionnaire ko tala nin dal ko ni kani ngem mali ko na yabiye alaye o sira de bosa ka ju yoru bla ka sirabo التكبير محمد المصطفى fofa ma yoru ka fo ajoba law de an juka ko ma fo atane sa jata kiseka wallahi ni mina fo ya ala timme uti toy blewo ay ngande netige bol tike bamono ngoti mabe faji gon zola ni ta koloti kar koy honge amu udunga ba pe koloti atwadi koloti kar fiu ni alaka o dilide alaka dilde ni inni muhinun mara arada ngoy wahide mamma fo kabe lebu ki jashi ala ko hula muhammad atoy lebu ni jashi o bena nyashale radamo
ala ka ledu do fle o kuma mi dakura do fonga kuma kono kuma chama ni ala ko lato e ba fo abe ka ce o kuma khalifa ya ni khalifa barakate ke ko kunden na aw yata fayna aw khulafa'u kan ni dam le khalifatul masih rabi akam maliku akad dakuri o bele malik nga i ba fo ko ne kele ne missionnaire nga nete malido ala be ka feno de bla duskuna man mo tro burkina missionnaire ambe be khalifa musil khamis ko burkina bismillah ako malik karakari yan ngana abe burkina mi ngono munata wa amire burkina karakari no ala ka be ka feno duskuna o lati ke malde mo ma seto lu yoru seto la o khalifa ya barka inde wa ala fleka nano de ni e na ala tamat kan gede ka durbo be fara nyo ngare ka singana o yere di amo katu kalfa famola kanu kalga to de katu yere damo katu kalfa famola ko wa dige famo ye famo ka famo angwa dige ye famo tse ko yere ku ba mo loble kada ka lu kanga do yero menu gambar fa on number fa tandi busata ngami minda kiset ka fo adda ni o tei irande se ka ngabi irakitese kertese maganu banna ala kera bore ko de doni rete yere fayna tazhabuna aw damin bi ka beda mo ala ya bede tura ngoro sa maldu ni neni o mo yabuduna ni flan surgana gola surgana bi sheya ko kana to flan gafu kasra flan gafu ya kasra ka baraka no blede akana sonde ay tuna mena kera mun kera folo amru ay ninde an goye khalifa wo go shiri la koy e ko akara tori e ko mali selama joglu badi ko o ba fo famo ko nga bara bejo mali kono o tawne ko wede ka bara jula huzur ede ka bara jula on de koy awme atway ni bara mi ngira am be ci kata rapport de mo o mali selama joglu ba ko ki ka bara jo ede angole bi nanu aada awni atway di simbon हम दस्तो बाजो हैं तेरे और ना फरा कहूँगा 12 जोड़े का 12 जोड़ा मलिक होते हैं अथवा दुनिया कोते खलीफतुल मसीह खामिस यल्ला कोई ना फाहम आमिर विकल जैसे सिरा अकर आया केटा अकरा दिमिरे ngai dalu le bakal ale kay yamura ko no bara inde kira kamna da ko fulo mo ko kuma bana aya ngo wa ta kala foy ma ba fulo amada bo ere khilafat ahmadiyya zindabad khalifatu masih al-khamis zindabad Allahu akbar oh khalifa de kanga fo yow khilafat ahmadiyya ahon saru abna ko domu bo nye fayna donni khilafat ahmadiyya do de fore ni khilafat ahmadiyya ala fana tse zindabad fokula wa خلافة أحمدية خلافة أحمدية خلافة أحمدية خلافة أحمدية حضرة خليفة المسيح الخامس حضرة خليفة المسيح الخامس ودو فوريني الله أكبر ني خلفات فويت النار نخ الله جكني ني خلفات مومي على دسوبي ولي ما صار عمرو دسوبي هم فانغا كذا bon ne fana dusu ka fara le tay Allah keme kambe me mina kanyo ko de he subhanallah anya ma do lo moy ne ngala be mina kisikiti ono kera jeni barakatul khilafat kajaka beke kilini o kuma jamana to bi mi ni ala na no tiro ngoro ngata do ne jamana be ka ne nyini bi ben aka daluni aka etwe di fon sigledo nga ala masradi to moy ko min dira moni na sele hadro ayava wala ta ya fayre mo fayna ala ta ya fa muna imam hadi ko ka kitabu jenze je ka bela o ne gulam ahmad donde ala ta abubakar nyin ngawlaw ala papa bi abubakar tilawa abubakar tilab semeni kala fmewa ibo jamana kata jamana no fmewa o ala yo be kale mam hadi tilela no kuma na akoni qur'ana ba ile makata je ka bela o ala bin nyin ngawla de ala papier de kene tilela kele kasbar ke be ngat tilela fila I wulno semeni fe kata je fa be kata kala law be kera gulam ahmad tilela
o kuma sahaba ka sangele ne bo ka tekele fati ngatel de salbato kanana fa fe ngateli o ne na o tawde imam hadi bulu ala sina kana no lahla do mali kono sa kuma mali ahmadiya e de ye taw bele jara fitini afrique kono yanno nga wuri katbe tawla wuri buli guda tasma de tugurana ni o nga ne rema se ka bulisa a of my to dible e to idi of my ya kala kamo nyala ka ya muradi nani ka khalfatul masjid al-khamisi ka kungorata do dama ka khalfa yamo mi ma ka khalfa do be ala ni nga inni ma ka ya masrur da kuriya be de inni ma ka ya masrur kurai inni soja le do oh ni soja korata ka foko ne ala ba sumane ta ka dai ai abina gwa nga agwa na kari ni ala de siraba sa fa biteme o kuma amsiga sange meke femi no fe na masiga no bala fiu ala fle ko damo ne shukele kekele pew mashi kana farifa ayake ala kama afrika nafa khalfa ya barka abile bado flangoroni chedu je farafi farage shebe ababe ahmadiyya fanga jugorobi be khilafat khalfa ko todi huzur ko todi farafi ko te faraja ko te faraja wala chamo ashia chamo abele jere ko te farafi wanna ashia chama abe huzur ko todi khalfa ko todi abana jebe kono o ala ko o madama bete o mana kada titonna de ahmadiyya akana to daga tana yabuduna wala shurbu min man kafara bara zalika fa ulaika humul fasiquna o akoni femi vle kene kay koro ni jugu yoru be aka fo jon wala ahmadiyya ikado ka khalfa yayi note a amsi ka keta o temene ngoro ko edebo khalfa yayi do kibi tamini bli wa tasubu bihablillahi jami'a wala tafarraqu amiru kala sa alaka jurubani abe yoro meble ni ahmadiyya te alaka jurubani ayadulala abe mi ni ahmadiyya abe mi ibo jurum lay vitami ibo jurub lay vitamini wala tafarraqu akana farafara hokmana ciedo agulaya watula ibe ala de deli imam hadi yofo woni nyono la jarabilu nana ako kana fi bise ko da tanye fe ala wa fe ka daraja di dimo kana fi bise ko fiu akaina fo itulo tala kina fi nyatala tebe soni manga bisuma amani Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi jemi mbele gele be ka ahmadiyya laje ni nyenabi fama bami ma kono go bi khalifa wele assemblée ba wele america ba wele jamana europe ka assemblée ba wele angleterre irata ko te jamana woro taba kana ta ba wele kwa kana tori o lo munu nye je yere ka kala ka nga je mara to anga to mo kana fonyo ngo tugumi nga u desele du tala kolokoto foka tuka wele bla khalifatul masjid al-khamis mo na do fanyina de je yere be ku nga anga laje waya tiya fu yede awtise koy awtise sa kuma baw da kono mi nda du suguna adama do hinata awla adama do ngan nafa o taw shanyana aw bin be fo nasira awru nafa mo ma bakele ni wata do foy kera jamana kile mago bisika sa aw mo ko ma ka foy o kuma na awtise jambi se ko ke chekile be minyo ke je kono muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kuma o kabara de me zindabad o kuma o kabara de me je kono bi no ka jama ko de ne jama islamiyya ahmadiyya abakuma ko fena aballa sulay muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu barakatin min muhammad فتبارك من علم وتعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بعد سلام وسلام عليكم أجمع كلامهم بأو بسم الله سلام عليكم أونيكي سلام عليكم بعد سلام وسلام عليكم أونيكي أجمع كلامهم بأو بسم